Komisi benta kejing rakhe ya kejing kenjo jongka party Voice of the People Party sya umau mer ba ars nem kenthi nadu balaseng ya ka kinongelam ka VPP Ribhoi district menta kasngi ka arphau trik naiwing kilapulong da ka program ban ais nam sngoba syakitu ki breu ki bedon kam mat kham tam e syakijaka kenshau snam ya ka balapulong ha indoor hall nongpo Hakini kesngi kejing ais ngobha ye kesnam lawan ban shimintalang do usamla Ariston Manbha Rindong sngi organizing secretary VPP Nongpo constituency kakong Janet's aim secretary women's wing umsning constituency lambat kiwe ki nongyalam bat khot ka VPP nabaro asantli ki constituency na Ribhoi district bat kiriu patpa Dan jadi kalian juga VPP dari Ribhoi District Unit hari ini kasih aku trik mengenai hardway harga apply kalian gini kumkadak bandrake kisah ba arsnam pura jam seng tasi ba pelong daga jini ais nam sungba balong nepo dabar sinong nongpo ki balawan ki dabar ni iwan ado like warwood bagi kerman ba baru lagi warga tu lawan kelaban air senam ini lagi aku baru dah siap kalau dah sepang ba insiden benawan siap kalian gini lebih tinggi ketur ya baru diperdo terus senam bagian semua dan air senam marga senam kalau tunin ya kijim ba dan kam ya ka senam di tangkatahin kalian jumi ketur ya gue bagian ya lelang Gibawan ayang ni gidelut perfect number BP dan kiba you kamba kinlong gamit mo kapat yang jadi gibala ay perfect ni BP number Tuna kaliang joka PPP Ribhoi district ni aku boleh baru kini ki dollars ki bala mi na yeng kisam ki jongki ban wan syakan ka kam ke jungi ka bangi dan hang ni hapo dorbar nongpo tinggi aku boleh ya ki nang ba ka snam ka baki ai mo kala ban pen em ya shibun ki badan kam kerki ya ka snam ka jongki ti lengba kan ni ka khubor ka bangin ai syaki wipat ki para samla bakin mi syakamat kumba dan kumbai rangba samla jungi la ong ma shibun ki samla kari ki ong ba ngiem ngin pen mi snam nang batakari baka jak ben reu hendrei ka ba kham koridor e kadi kan ni ka snam kan ba ngila shisha ban pen em ya kita ki badan kam kerki ya ka tena kali yang jungi ke parti na po Ribhoi district ni ai khublei shibun e ya baro ki bai shimbanta mat ublei kerku ya pi baro te tang kan ni khublei shibun